Slav evar baş, şev baş, şevanlı hevîderim herkes başe. İro mivanê min kekşar oramare demek ki beriyan halı Kurdistanê bû, li başûrê Kurdistanê, deverê cudayê Kurdistanê geriya. Hevdîtinê xwe pêkanî gelek agahî kom kirine, berhev kirine. Niha dîsa ve geriya mivanê me ye îro, em ê pêra sohbet bikin ka çi heye çi tune. Di derheqê me de, derheqê qedera me de kî çi difikire. Hemî em ê nîqaş bikin, tabii ez ê li peyama we jî binêrim. Kakşar oramar merheba bixêratî. Merhaba bedranê hêja piştî demeke ne zêde dirêj lê demeke me bîra dengê te, rûyê te, kanala te, xeberên û çeyên te, germatiya dengê te û ew xeberê tîviyê didene mirova me nebihîstibû lê min hemû bername wê te taqîb dikirin, destê te sağ bin. Bêguman kanalên YouTubeê niha di nava xelkê de gelek têne şopandin, heta bêtir ji hindek televîzyona jî. Berwên jî vî karî berdewam bike çavê me. Malatya va rastê kanala me gelekî pêşket di van sê çar mehên dawî de yani xwe çar mehê me dest pê kiriye yani çar mehê me dest pê kiriye ama rastê du mehê dawî gelek eleqa zêde bû spas dikim ji hemî hevalara êbûne abone ê li me temaşe dikin. Niha îro mijarên me hevan ez bînim bîra we fermandarê netewî jê ra dibêjim ji ber ku di YouTubeê de ez navî pir nikarim bilêv bikim dîsa ez bibêjim Murat Karayılan röportajekî wê berfireh heye hevpeyvîn e di Stêrk TV de roja pêşemê tê weşandin tiştên pir balkêş dibêje dibe teknîkekî wisa ketiye destê me êdî dronên dewleta Tirkiye bi temamî bêkêr dimînin. Ji xwe dronên ku niha ji nêz ve yani ji nizm ve difirin ew hedefa me dane êdî nikarin wisa kengê bixwazin bifirin li ser Kurdistanê ji bo suîqastan êdî aniha dronên ku ji jor ve difirin jî wê bikevin hedefa me. Tam divê demê de ku dewleta Tirkiye xwe xweş kiriye ya jî propaganda dike ku hêzên girêdayî Partiya Karkerên Kurdistanê çek û silahê xwe dayînin agahiyekî bi vî şeklî hat dayîn ji alî Murat Karayılan ve ku dronên dewleta Tirkiye êdî pir bi hêsanî dikarin bikin hedef bibin hedef. Dengê wî heye ez ê bu ara parve bikim Kakşar oramar tu biaxife di derheqê vê pêvajoya em pêşî behsa pêvajoya ku li Tirkiye hatiye destpêkirin em behsa wê bikin hem Dem Partî û hem Mazlum Kobani hem heyeta İmralî dibêjin 15 Sibatê Rêzdar Öcalan wê bangekî bike behsa bangekî dîrokî dikin êdî çi ye çawa ye dewleta Tirkiye çi qas goh dide vê bangê rêxistina Partiya Karkerên Kurdistanê çi qas goh dide vê bangê em nizanin ama bangek dîrokî ancak eger ciyê xwe bibîne dibe bangekî dîrokî tabii em nizanin tu di derbarê pêvajoyê de agahiyê xwe bibêje heta ku mişû hin tiştên din berhev kirin paşê êdî mijarên Rojava Sûriye wê dor bi dor em ê behs bikin. Rêj nakim gotiniya te Kakşar Oremar keremke. Belê demeke ku Rojava Kurda li Bakur û Rojavayê Kurdistanê ye bi Rêzdar Öcalan re çend hevdîtin hatine çêkirin. Di wê derê de du xalê giring dê peyamên Serok Öcalan de hene ew jî yek ew e ku dibêje hemû tişt hêza gel diyar dike gel biryara dawiyê dide weke din jî dîsa weke Newroza 2013 dibêje çek bila bêne bêdengkirin bila zimanê diyalogê bikeve gerê lê şertekî ku vê carê hindek guherandin bi awayekî bingehîn li dewleta Tirkiye bi rêya parlimanê bi rêya serokkomar bêne encamdan yanî etiraf bi zimanê Kurdî bi hebûna Kurda wek milletekî cuda ji Tirka bê kirin ewa jî diyar dike ku Rêzdar Öcalan wek sefîrê demokrasiyê wek sefîrê ku banga çareserkirina pirsgirêka bi salên dirêje dide carekî dike bandora kesatiya xwe weke ragihandina dunyayê jî behs kir bi dost û dijmina da diyar kirin. Gelek kes li bendêneka 15 mehê wek salroja
رفاندنا وی کو کریاره که صدیسته تروریستی بوش هلا دولت ترکیه و هندک هیزین درکی رئیسدار اوجالان یه چه ببیجه داخوازن وی چه ببین و ام به راستی جیش بیر نکن کو اوجالان بقاسی کو صمیمیه رو راست دوی بانگیدا رایدان دولت ترکیه دکریارین خدا او رو راستی خو اثبات نکرنه ندانه دیار کرن تناقضه که مازن دنابرا گوتن و کریارین واندا تین دیار کرن همو درد دولت ترکیه استاتویا روژاوای کردستانیه دستکفتین کردال پرچین دنن و او اصرارا کو ده هفدیتنین وی داویه دا به محمد جولانی راجی لترکیه حبون تینا خلکه ایمها بکه و قتلیاما چه که ام بداوی بکنه و ام دمکی نیزا لهنبر ویجی چاره پیش بقینا اف چیروکا بالافرین کشوه کج هوادن خلکه ایمها بکه و قتلیاما چه که ام بداوی بکنه و ام دمکی نیزا لهنبر ویجی چاره پیش بقینا وسا اف چیروکا بالافرین کشوه کج هوادن خلکه ایمها بکه و قتلیاما چه که ام بداوی بکنه و ام مجدنگی مراد قرایلان بخوا بهیست فرماندار نتوی demek ki nezde İdiye u çiroka ku dibêjin dewleta Tirkiye bi dronan dikare suîqastan pêk bîne biçe li gorê kêfa dilê xwe her derê bombe bike êdî ew çîrok bi dawî dibe êdî kîjan pergal kîjan sîstem di destê wan de heye nizanim ama li Rojavayê Kurdistanê hêzên qesedê ceribandin çêbû dronan dikarin bîne xwarê keremkeka şert tê gotinê xwe ji bîr nekir te behsa pêvajiyê dikir بله بگمانیه ده هپوینا فرماندارنا هیجا مرادکارا ایلان گوتنین بالکش پیام نو با دوست و دجمنا هبن اواجی دوی روشه دا کو عمل بنده نکا پشتی ده روشتن سرک اجالان یه گرتیگه ها امرالیه پیام بناور که چه بده گلک بالکشن حرکت کو ده همو وارا دا حولدان پیشوچونی بکه یه وکه حرکتا پککی ببه پارتیا کارکرین کردستان سال اندریج سال و سال دوارن هنر دوارن زانست دوار سیاست دوار گوهراندن استراتژی لگور برجواندی نتوا کرد حبون خود قاده دا اثبات کریه ترسا دولتا ترکاجی و حتی اگر سفره که بکه بو سرمهیجی سرمانگیجی لوی درجه بحثا پکه که بکه جوان پیش کردن آنتی جوان راندن آنتی تو جباشوری کردستان تی تو گریایی لوی دره وقت بحثا وی پیواجوی تی کرن ملت کیف خوشه ملت زانه کو دولت ملت چواد فکره یعنی دولت ترکیه گوه بده وان بانگان و دموکراتیک ببه یعنی پیواجو بسر که ناکه فکر خلکی چیه لاشور کردستان تو زانه نفرت از دولت ترکیه ده جیان همو کردین چار پارچه کردستان دا رنگ که نو دای برخو اکد بیجن کراسه که نو کریه برخو مجارین سرکه لباشور کردستان ناوا کرده دا یک مسئله پاشا روژا استاتویا روژاوای کردستانیه یک پیواجوی آشتیه یکو سروک اجالان دسری دا جی دیگره و حولدان سیاست مدارین کرد به تایبتی برای ببرین دم پارتیه دوی پیواجوی دا خلق به شب و روش بلکی دوار جیان دا جید نداینا معاشا دا زختک از دیدل سرسریوان هیا لی هر دراکو دچه مجارا با کره کردستانی و روژاوای کردستانی دوان دمین که از لور بوم هنک تشتین باش لکردستان مازن چه بون رژیما بشار اسد تکچو پشترا استاتویا روژاوای کردستانی سرجی خوما مظلوم عبدی وک جنراله کی برپسیار هیزن سوریا دموکراتیک هات لحولیره رئیسدار بارزانی دید ل روشالات کردستانی
گرهوک گشتی به سرکفتنه که مازن رنگ و روی کردا هیزا کردا جارکت که نشانی رژیم دیکتاتورا ایرانی دا به واژه اشار جبود ام دوره دا بچن بله از یک بیکنک شروع بد سر بکم به واژه آشتیل با کردستان زندان امرالیه بری خدا پارلمان ترکیه کسی که زیده ترش هر کسی لدجی بیرو رامان سروک اجالانه و بری چند سالا گوته بو که ایدی عرض بگه اسمان کس اجالان نابینه بخواهد پارلمان دا گوت بلا اجالان بی وک رجای که کر بی دا پارلمان ترکیه دا باخ و اوانه همو دوار معنوی سیاسی دا مشروعیت حرکت کرده دانه اثبات کرن و نمشروع بونا دولت ترکیه سر آخا کردستانی جارکت که به زمان وان به آخفتن وان به کریار وان به حرکت وان ناسنامه خویا صدان سالا رابری جهان دا و دماکو باخچلی نویسان پیشمرگه که لحولیری نکاره بقاسمه برجواندین کرده به پاریسه همو پی کنیان و او گوتنا با وکالهات بیرامن کو دما گرد چه برخا یه چل برخا بکه اجا اوا سیاسته که اردوغان یا گلک محافظه کارانه شوونیستانه جی نشان دا چکی هر تم او در دور خوشی به شیوه که بکارتی نکو وان بیخه بن وقت بیجن لنگ خو اردوغان جی وها کارانی گوته گرکت دوی بانگی بکی او بانکر و دزانم پارتیه که وکه مهپی پارتیه که ناسیونالیسته اوا بوان جهیلا آلیگرین وان ضربه که مازم بو اعتراف به هبونا کردا بو و سروک اجالان جی به گوتنین خو به پرسپکتیوین خو به آخفتنین خوین وکه هر جاره دیسا بو روژه و راگهاندنا ترکیه تلویزیون رادیو روزنامه سایت اینترنت کلاب هاوس همو پلاتفورم جواکی ایدی بری خودان ناو اوجالان و پککی و مثلا کرد و کردستان و جارکت که ببیرا ترکا آنین کو یک ملت و یک ولات و یک زمان و یک نظام آل ایدی خونا وان شوونیستا کو وقتا که خونا کردا و دخارن و کرد انکار دکرن اجا نها دماکو ترک بخود بیجن پرزگریکا کرد یل انقره و آمده به چاره سر کرن اوا گوتنه که گلک بالکش سیاسیه چنکی هنگی دبنه دو پایتخت یک پایتخت کردستان آمده یک پایتخت ترکیه انقره یعنی کرد خودی هیزکن کرد خودی استاتویه که معنوی نه که اعلان نکرنه تنه کرد ده بکراند دا لپش صحنه هیزک وانیا لشکری هیا لچیاین کردستانی و که دنجی هیز وانیا سیاسی یا که اعتراف به حاتیه کرن ده پارلمان ترکیه و ده ناوا کردا دا هیا و که دنجی دما که ترک تندیسا شاردارین کردا دست خود داتی نسر اوا دیار دکه که گوتن و کریارین وان یک نینن و لپش سری وان هندک خون و خیالن دن هنه اجانها لباشور باکور روژاوا و به طیبت روشالات کرسان پرسا سرکه اوه گلو ترک یه پککی و سروک اجالان جبو برجواندی خو بکار بینن یه چکدارین پککی گریلاین قهرمان سلاح خو دانه یه پیراجی استاتوی روژاوای کردستان جهیلا ترکا و به داویه و یه داگیر بکن روژاوای کردستانی اوانه همه او پرسن که روزانه خلق کردستان مازم به تایبتی دما از لباشور کردستان بوم لخود پرسین دو کس لدور هفت کم دبون دما دزانین که ام روزنامه وانین ام لأوروپا هاتینه بری خود دانمه و به هسته کردستانی اف پرز پرسین یه چه ببه اف به واژه آشتی
چقدر جدیه سروک اجالان یه زندان در که آن در نکوه گرتناوی ده گرتیگاه امرالیه تا که کسی دا در باسی 26 ساله بو حق و حقوق اگل دنیای قانون اساسی ترکیه دا هیا بوه مسئله آن نینه اجا روژو گرمه و جی خوشبختی بختواری جوی دور دایه که لچار پارچه کردستان حرکت کرده زندیه حرکت که گهراندن دموکراتیک بخورا وک مزگینی تینه و تو دبینه لسوریه همو او 22 گروپین اسلامی یان رادیکال یان آلیگرین دولتا ترکیه و هندک دولتین دن بونه یک لاستاتوه کرده ده تمن خوی 12-13 سالی لسر جی خو ما اوان نشان دا کو وانه سیستم چه کرنه سیستم که سیاسی سیستم که آبوری سیستم که دستالداره که دموکراتیک بروی هنده جی که ور لسر که وری حرکت نکر او ما و ایرو پرزگری که مازن یا شامه مثلا قصده و استاتویا دموکراتیکا روجاوای کردستانیه بدران دنگی تنایی تا اری تشتکو ممرحت کر خلکی یعنی درباره هفدیتنا مظلوم عبدی و مسعود بارزانی ده گلو هن آگاهی کتن دسته باسه کی جان مجاره کرنه لسر کی جان مجاره لحف کرنه یان لحف نکرنه مجاری کو لسر لحف نکربن ایوسا خطر هنه گلو مجاره کو در راگهاندنا باشور دا وک مانشت دانه دیار کردن اوه کو رئیسدار بارزانی جو مظلوم عبدی خواستیه کو لسر پرسگری که کرد هیچ سرتواندنک لهمبری دولت نو یا سوریه نبه یک دو به هیزندن ین روجاوای کردستان را تاوی هف اگر شاندک بچه شامه تاوی هف بچن جهف جدا نچن و خلاصه جی اوکو او آلیگرین ستاتویا باشور کردستان یعنی انا کسا دوان دمین در باسپوی دا پشتی تکچونا رژیم دیکتاتورا بشار اسد هندکی کسی وان که از وان وک ریبر و سروکین کومک بچوک جی نابینم نحس بینم جی دواری سیاسی دا آپولیتیک بونا خو دانه دیار کرن هنده کسا گوتن جه پرسیار کرن مدیا عربی هون ناچنه ولات خو قامش لو گوت نه ولات ما داگیر کریه ام ناچی اوا جهیلا کردا و حتی آلیگرین وان با آوه شدید حتی وقت بیجن نرخاندن حتی پیشوازی کرن حتی رخنه کرن حتی رسوا و رزیل کرن ریبرین حرکت روجاوای کردستانی ده پلاتفورمین راگهاندنی دا سوسیال مدیا دا تلویزیونا دا دیسا بانگا دیالوگی کرن گوتن سوریه و روجاوای کردستانی ایدی وناگر سال 2012 تشتی که مبدس خستنه نممکنه امج دست بدین گلک گرینگه کو سیستم که فدرال با پاشا روژا سوریه بیدام ازراندن و اساس گورین اساس بنیشه و سیستمی جی ما بریا حکمتا دیکتاتورا بشار اسد دانیه دکاره جوارا جی ببن مدلک جبر کو لسوریه برواجی ولاتین وکه افغانستانی گلک گروپین اتنیکی هنه گروپین اولی مذهبی هنه دینی هنه دروزی هنه علوی هنه شیعه هنه سنی هنه کرد هنه عرب هنه و که دنجی به ظلم و زورکو بشار اسد کر زندان تجی کرن وقت بیجن هویتی کرن هولوکوست ببیرا دنیای آنین ایدی اف سیستم نکاره بمشه اجا احمد الشار دچه نصیحتین اردوغان وردگیره دی ودگره بلا خوب جربینه و هیزا کردای چاوا
برسوی بده وقت دنجی جیرخانا چکا یا دولتا سوریه پشتی تکچونا رژیم بشار اسد جهیل اسرائیل و کتیه بن سفره نها ارتشا ترکیه قاشوی بچلوی داره پرورده بده ارتشا نو یا سوریه لحظ پیشنیار دکم بلاوان درسا جه جنرالین کرد جنرال مزوم عبدی و جنرالین دنیان که دبن و استاتوی ده هاتنه پرورده کرن ورگرن و ارتشا کردستان ببه مدلک بو ارتشا پاشاروژه یا دولت سوریه لی تبیوی نبه بلال جی خو وقت بیجن هبن وقت استاتوی باشور و عراقی یا دنجی جبرشون داده قانون اساسی یا بنگهین یا سوریه دا کو نها مجولی نویساندنا وینه به گوتنا احمد شر گرکه جی کردا وک نتوا دوی ل ولات سوریه به دیار کرن اجا ده انجام وان گوراندنین کو چه بونه یعنی سیستما فدرال پیشنیار دکن بو سوریا پاشاروژه دولت ترکیه نها گلک پشمانه کو بو هفکار تکچونا بشار اسد دا جبر کو سیستم که فدرال کو سوریه چه بو یه باندورا خو لباکر کرسانو ترکیه جی بکه هنگه او جیدی نکارن بجن یک ملت و یک آلا و یک ولات و یک ادی او بیواجو جی قویه هوالک اکشار هن خطری هنه طبی ام tam sedi sed nizanin li agahiyên ku ji çapemenî Amerîkayê tên vir da wê de tên dibêjin Amerîka wê ji Rojavayê Kurdistanê vekişe wekê mînak eştera bêjim NBC News agahî daye ku artêşa Amerîkayê wê di nava du mehên pêşmede ji bi temamî ji Sûriyê vekişe di berdêla vê yekê de jî Tirkiye wê qebûl bike ku xelkê Gazayê ku niha Amerîkayê destaniye serê ew ê wan pêşwazî bike. Yani dayîn û stendekî navbera Amerîka û Tirkiye de çî be tabii ev daxuyaniyekî nefermiye tu rayedarekî Amerîkî tiştekî wisa eşkere nekiriye lê çapemenî cî de tiştê wisa gelo çi qas rastin. Ez divê baweriyê danînim ku tiştekî Devleta Tirkî jî dibêjin mirovên ji Gaza ew ê li heremên dagirkirî yên Rojavayê Kurdistanê bicî bike û destûr bigire ji bo êrişê ser Rojava beşên din ên azad bike li Rojava. Ez divê baweriyê dame ku tiştekî wiha yanî derketina artêşa Amerîka ji Rojavayê Kurdistanê Sûriyê nemumkin e. Sebeb jî ew e ku wekî te got bawayekî resmî daxuyaniyek carê tune ye. Bername projên Trump bo Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bo mesela Kurda carê nediyarin lê ez pozîtîv dibînim ku yê hindek pêngavên baş bavêjin ji ber ku ew kesên ku di kabîneya Trump da koşka spî dane gelek ji wan alîgirê mesela Kurdin û gelek cara jî gotine ku senatorên wan generalên wan gotine em hevalbendên xwe yên rojên tengaviyê ku di helwişîna Daişê da xwedê rolekê mezin bûn û bi hezaran şehîd dane bi tinê nahêlîn. Wekî din jî mesela Xezê û mesela Tirkiye ji hev cuda ye حکومتا عربستان سعودی گوتیه گرکه دولتک فلسطین و اسرائیل چه ببه او کسی کل ورن خودیوی عردینه قبول ناکن که بچنه اردن و مصره و نهاد حال وگر دانه اگر ترکیه و اردوغان زیده زیرکن بلا پرزگریکن خو حل بکن چاره سریا پرزگریکا کرد کوئی رو پیواجویا دیالوگی دست بکریه پرزگریکه که صدان سالیه مشکل و پروبلم وان نلغزینه لباکر کرسانه لآمده لروجاوای کرسانه لباشور و روشالات کردستانه نه او جیناره وانن کرجی ویا قبول ناکن نها
منطق جی دوی پروژه داتنه طبعا اف خون و خیال دولت ترکیه ملت غزه بینه لهرمین داگر کریان روجاوا بجیب که ترکیه بجیب که کرد و یکی رد تکن نها لروجات نبین جبوکو دولت اسرائیل بکه و بین گارانتیه یعنی ده مثلا اولکاریه ده بدوی امریکای به سوریه به روجاوای کردستان هیه هزا بتنه کل روجات نبین دکاره هزین تندره و تک ببه لهمبر وان تیب کوشه کرد قصده از باور ناکم امریکا روجاوای کردستان بده و ده بردی لوی ده غازه بده سبخه چون که روجاوای کردستان 7 قاطی غازه بله او دواره آبوری داشی پترول داشی آبوری وجی و جبو اولکاری عسکری امریکایی جی جبو اولکاری اسرائیلی جی امریکا نکاره روجاوای کردستان وکشه و اسرائیل به تنه بهله لوی داره تو زن جبیر نکه که دوان چند روزین در باسبوی دا یعنی دمهک در باسبوی دا 2000 هزین امریکایی چونه روجاوای کردستانه جیدتر بریویج نحصت هبون باشه دولت امریکا کنگره وقت بیجن اوانه همه وها زوزو وان برگرانه نادن هاتون چونه اوقاس لشکره دواره آبوری دا خرچه بو دولتی و ترامپ جی که انسانه که جی اکونومی فهم دکه تاجره وان تشتانه باش فهم دکه ایجا تشته که دین جی که گلک پیویستم رو لسر بیجه اوه که گوتنو کریارن ترامپ هیزا داگیرکریه و ریل بروان دیکتاتورا ود که که هجمونی خازن یعنی گوتنه که دور ج منطقه لوگیک دما کد بیجه ین غزه نزدیکی 2 میلیون انسان بلا بچنه ولاتن وکا مصر و اردن ولاتن وکا مصر و اردن پروبلم و پرزگریک وان کیم کو افقاس انسان قبول بکن وکی دنجی دی بیجه غزه امی دست بسردا بگیرین یه ببه جهواری جیانا همون ملتین دنیا گلو عربین فلسطینی بخوی وی چشتی قبول بکن حتی نها دنوا رایا گشتیا عربا دا اما فکری وانا پرسکی یکی به حسکرنا اکونومیا دولتا آمریکا بخونه جی reaksiyonen tund li dijî vê ewa Trump heye. Tiştekê din jî zane piştî ku divan yanî 15-16 rojên derbasbûyî da Trump hatiye serkar bûye serokkomarê Amerîka li dijî Çînê, li dijî Yekîtiya Ewropa, li dijî nizanim filan cî dagîrkirina filan û filan derê pêvajoyeke nû dest bike dunya hemû li hembere. Vaya Çînê gotiye em ê aynen bi awayê ku li dijî me yanî gumrikê dante ser kalayên me em jî aynen wisa bikin. Amerîka ku bibore Ewropa li dijî van karokiryarên wekî dik Trump e. Trump bi xwe nikare bi taqa serê tena serê xwe di 4 salên serokkomariya xwe de hemû dunyayê biguhora û dagîr bike yanî qeder û ewa bû dunyayê bû milleta diyar bike. Yanî krîtîkên dewleta Amerîkayên dehan sal 100 sal berî niha diyarin ji bo diyarkirina qedera milleta ku bi xwe bên qedera xwe diyar bikin. Niha hatiye bereva jî wê dike. Weke din jî hindek qanûnê din jî mesela jîngeyê da li dije yanî eva yê dunyayê ber bi kuve bibe. Ev hereşa û gurişeyên Trump niha me tirsiyeke mezin duwarê aborî da serê takê mirova da li dunyayê çekiriye dibêje sibe îro em nanekê dixwin sibe ew nanê me bibe qîmeta wê bibe çi qas. Wekî din taktikeke wê ya taybetî heye meselen bi taybetî li dijî welatên ku li dije. Îro gotiye em ê firotina neftê petrolê li Îranê bêxîne bin sifrê. Aliyekê din jî dibêje deryê me vekire bû diyalogê. Wexta tu dibêje ez ê nehêlim neftê bifroşe petrolê bifroşe yanî dewleta Îranê êdî dikeve haletê felcbûnê. Îro dolarek bûye 86,000 tûmen
و او بارگرانی جیان لسر جیان خلقیه بلکه رایدارین دولت ایران ها جنبه یعنی سیاست که شفاف و زلال ناده دیار کردن و که دنده بیجه نممکنه که از بهلم دولت ایران به خودی بمبا اتم اجا وان گوتنین که ده بیجه و ناپیجه و دو بندی تناقض ده نابریدا حیا همو دنیا لهم بری خورا کریه تهلوکه که دنیا به سیاستی او که هیزن راستگرای تندرو دو دنیا دا به تایبت دو بین عمل اروپاینه او حزبین که تندرون رادیکالن گلک زیدنه تو زانه دهول آلمانیا مشک میتینگه که هری مزن لدیجی وی سیاستا لدیجی کوچبرا هاتا ارگانیزه کرن و ده پارلمان آلمان داجی آلیگرین که بیرابون که کوچبر نه آلمانیا و جبرا اوی که هنه درکوین دنگ زیده نه آنی اما دنگ جی مسافه واند دنگین اره و نجی زیده جهف دور نینه یعنی تهلوکه هر تم هیا بروین دیجی دولت آلمان تیک چو قرار ده مها بیدا هل بجارتنا چه بکنه جا او همو خلق جه ترامپیزم ده بینه همو جه وان فکر و رامانین ترامپ ده بینن بس ترامپ گرکش بیر نکه کو او ضرر و زیانه که مازن دیگه هینه دموکراسیا دنیای روتا دموکراسی دستکنه شوینیزم و راسیزم پیش دکون اوا دبه سبب کو ام ببینین لئورو برو تشتک چه بو یعنی لسوئدی ولات سوئدی هرش بون چون سر خوندنگه هکی و او کریارانه زیده و زیده تر بن جهیلا تندروا هرش لسر کسا هنه لسر خوندوانه هنه لسر مالباته هنه بلکه راگهاندنا آلمان مثلا که اولاتی که از دیمه زیده بحث ناکه لی ملت ام بخو آگداری روشن یعنی نیرین خلقی پشتی هاتنا ترامپ نسبت به بیانیا گلکی رنگی که تند بخو گرتیه و ترامپ گرکش بیر نکه تنیه 4 سال سر حکم به و کنگره آمریکا جی همو تشتی که ترامپ بیجه اوکی ناکه به تایبتی از وی خوی مزگینی بدم که لسر روجاوا و سوریه هیچ وقت کنگره آمریکا یه دنگ نده اگر ممکن به یعنی اگر مثلا ام بیجین ممکنه ترامپ داخوازه که بکف ده برجواندین ترکیه دا اوی وی داخوازه وان قبول نکن به تایبت ولاتین وکه فرانسا ولاتین گلک ولاتین یکتیا اوروپا به کردارانه لدیجی هجمونی خازین اردوغانن که دوی هجمونی خازی داگیر کریه دا او ترامپ خودی خالن هفپارن نها دانالد ترامپ البت شف دنیا نه لگوری دلی خواهی کاره غازای والا بکه دولت ترکیه بلکی دانالد ترامپ سور بکه و زوریلی بکه و ببیجه از آماده ملت غازای بگرم و دبرده لوی ده دوید تو روژاوات حسیمه بکی دکاره بکه و بازاریه موی شکلی دوی مروف بزانه به که زورا لسر کوشبری سوچه یعنی چه و سوچه اجوارا بیجم نتیم یک بی داخوین یک دایه دوی ام به هفرا لی بنیرن کالو کدری بو دا آجانس آنهای دا هاتیه وشاندن نا آنفه وارد کم کمیسری پایبلند یه ما فیمرو وانیه نتیم یک بی ولکر ترک تکردار پیشنیاز سروکی امریکای دانالد ترامپ دا داخوینیه که دا که ترامپ پیشنیاز دکه غزای کنترل بکه ولاتین باجی جی ولاتین بشینه ولاتین در دور جیران ولکر ترک تکلدار مجاری گود دیارکرنا چارنوسی رگازه سرکه یا حقوق ناونتویه و که دیوان عدالت یا ناونتوی دیدم که نزد آنی زمان دوی جالی همو دولتان و پرستن و گوهستن یعنی تو انسان به دار زوره جی واریوان بکی سرگون کرنا به دار زوره یا ولاتیان اف تقص قدخه یعنی تو نکار انسانه که در بخی پاشه آلی زمان که بداوی کرنا شرع لحرمه جنوب آوا کرنا خزای یا لگوری حقوق ناونتوی مهمه اما دانالد ترامپ چید که بلا بکد بیجه حقوق ناونتوی ره ریز و حرمت بگیره هوام نویه هم چما ده بیجن و سری سبه من برنامه که تایبت چکریه که چون دانالد ترامپ پشت هفریتنا خواهی به
نتانیاهو را درکت گوت ادی غازه دبن کنترل امریکای ده ام ده 15 سالان ودری چه بسکنن جبو جنوب آواکرنا غازه ام هر در جهان انسان بینو ودری غازه ام بکن جی کیفو شاهیه بنیره لیش بیر نکن کو جهیلا خودیان غزای و ولاتن جینار جی اف گوتن و گوتنه که نجات پرستی حتی بناف کرن و دنیا نکاره راستگرین تندروین اسرائیل و گوتنین که بگوتنین ترامپ هیزه که خدا دبینن قبول بکه و هر وها اندام پارتی دموکرات آمریکا جی اف پلان وک پاکجیا اتنیکی بناف کرن اجا که ام بنرین ده پاشاروژ دا ترامپ یچقز گهداری رای گشتی رای دموکراتیکا دنیای بکن وکی دنجی ریبرک سروکک سروکومارک چقدر جی به حزبه دما تشتید بیجه و بجی نینه براستی جهیلا جواکی و یه به تنبیه کرن یه به ایزوله کرن یه به جهول را کرن اجا که هم بنرین او کمبونن و داویه که لترکیه چه بون لگور او پیواجوه آشتیه که دست بکرن ترکیه دوار پراکتیک دا یه چه پنگاوا باویجه و کرد یه چه بکن اوا گرنگه جبرکو جواکا کرده اگر توان روزانه تورن جواکی تویتر فیسبوک آنه بشوپینه خلق همو ده پرسکا بازده مهی رزدار و جالان سروک و جالان یه پیامه که چاوا بده اما جناور رو که وان هفدیتنین که وان چنجارانه پیرا گرنه از باور نکم چطکی جدا سالین بری مهم بری روزین بری بیجه دیسای بیجه که کرم کن و گوت لیوه نه آنی چی کرم کن دیگه دهونه چه بکن فرماندار مراد کرایلانجی باستیکت بیجه و بانگک وره خویای آگاهی جوان راجی چویه بانگک آمده کرنه ادی بانگ گلو بدیمنه نوی اوجلانه یا بنویسکیه اما بنویسکی به هنک زحمته یعنی انسان پی باور بکن هلا اگر تیدا تشتی خطر جبو چکتارن کردان جبو شروانن کردان اگر تشتی خطر هبه بنویسکی کسی که نکاره بخونه و کیجان کس آقاس ویره که وره اوی داخیانی بنویسکی بخونه نه به یعنی زحمت منطق تونه دی ساجی مراد قرایلان دبیجه بانگ ویره اما دسر داجی آوی یکی دبیجه زانه یعنی تشتی که رزدار باکر خان تونجر باکر خان ده شاره پیش بخینه وصا اف چیروکا بالافرین کشوه کج هوادن خلکی ایمها بکه و قتلیاما چه که امید داوی بکنه امید دمکی نیزا لهنبر ویجی چاره پیش بخینه وصا اف چیروکا بالافرین کشوه کج هوادن خلکی ایمها بکه و قتلیاما چه که امید داوی بکنه امید دمکی نیزا لهنبر ویجی چاره پیش بخینه وصا اف چیروکا بالافرین کشوه کج هوادن خلکی ایمها بکه و قتلیاما چه که امید داوی Evet, mekhwastem dubare nişan bidin. Murat Karayılandı bece sistema da destemede ve bi tamamı davi le terora drone devlet Türkiye bine. Nahat iştekidine ekekşar mutkhas tu bas biki fikrete merak dikim. Jolani xaveke serokumar ilan kir çu Arabistan'a Suudi derbasi Türkiye bu. Bi Tayyip Erdoğan ra hevditin pekani ama vakti kulli Türkiye bu lgor dile Türkiye lgori teoriya wan akfi. Yani جوان وتری هر وقت قصده و سهسانه قصده ویوره چکاداینه و سوریه و یاره 20 سال بره تو چه واد بینی اف جولانی تکیلیوی به کردان را تکیلیوی به ترکیه را بریوی استشتکی بیجم لسر پیواجوی آشتیه تو زانه او تنجر باقر خان هفسروک دم پارتیه بری چند رو یعنی ایرو یا دو برای دول آمده گوتاره پیشی که بیداری دا تشتی که گوت پیام امرالیه او بکو گوت دکات ددما جوینا دالگل برز و جالان اوی خالک گلک گرنگ ببیرامانی او جی گوت او که
خودی سرکین و پروسه گل میه اوا یک یا دوی جی حکومت ترکیه گلک جا بحثا آمده دیگه و گلک جا دبیجه مثلا چاره سری آمده دست بید که هر وحاد بیجه ریا در بازبونا بو یکتی اروپا آمده تید پریتن یعنی پرسگریکا کرد چاره سر کرنا گرینگیا پرسگریکا کرد ببیرتینه لی توزان تشتی کو گرینگا اوه کو کرد بیجن ورن اموی پرسگریکی لانقره و آمده چاره سر بکین وکی دنجی پرسا آشتیه تنه به آخفتن چاره سر نابیتن بلکو پرسیاره که یاسایی قانونی و دستوریه پیوسته ده قانون اساسی ترکیه دا هنده گهراندن چه ببین تشتی کل 1958 ده قانون اساسی ماکزاگونا عراق دا سردما عبدالکریم قاسم دا در چه بو و گوتن عراق ولات کرد و عربایه نها گرکه ده قانون اساسی ترکیه داشی اگر دموکراسیت خوازن گهراندنه که نود خوازن خاپاندن ده گوتن و آخفتن واندانینه گریار و گوتنین وان یکن دیویسته بوان گهراندنه دموکراسی لحرمی بدنه جیگیر کرن اگر اراده یا گلی کرد لبرچاو نگرن و هری داویه لسیرتی مدید لشارداری قیوم دانان اوا بمپیکرنا اراده یا ملتکی هیچ نبکیم کم 30 میلیون کرد لباکر کردستانی لترکیه هنه و اراده نیخنه بمپیه خو ادی بسته هست و احساسات گلی کرد وسا نبینم بمپی بکن او قز بدلین گرانگ به هزار شهید خباتا زیده تری 40 چند سالا پیوسته در جواک دا یکسانی دنابرا همولاتیا دا به چیکرین به گهراندنین کو ام تیدا دولت ترکیه صمیمی ببینین وکه دن او پرسیارا کو تا بحث کر تا تیدا اشاره بخاله که گلک گرین کر کو حسده نه او هیزه یا کو دولت احمد شار همه وصل رحد به و منطقين هرمين كردا بقرة وبالرجاية دولتا تركا آلي جرينوان وأحمد الشارجي بلا ببوريدن كردا باش هاي جهة حاول دانات كي بهف كاريا دولتا تركيا كو سدا تشرين بقرن لي نگرتن و او مزگینیا کو فرماندار مراد کارایلانجی ایرو دوی رکلامه دا مدیتو روژا پین شنبه صبح ندوسبه یعنی صبح یه بی صبح ندوسبه یه بی بلاف کرن گوتنین خوش دیدانه اوام مکمله گوتنین سروک اجالان بو 15 مهی لسر پیواجویا آشتیه یه خودی باندوره که مازن به دوار شردا دقادا شردا دما جیه تا بقوت به لسر ماسا مذاکره جی تدکاره گوتن و آخفتن و داخازین خو با آلی دن را دجبری خورا بدی قبول کرن نه تشتکی جریزه اوا کریاره که گوتنه که وقتی بیجن پیواجوه که گلک نویه دما فرمانداره که وکم مراد کارایلان تی بحثا چکی نود که بحثا هیزا نود که و بمزگینیه جی بدم قراره هیزا که نوتر جهیزین دن ین حسده ین قصده آنجا بیجن ین سوریا دموکراتیک باکور سوریا دموکراتیک بین آوا کرن آوا جی باورم دوی مزگینیا رزدار مراد کارایلان دا یه هبلی بلکه او بحث نکه هنگی رایدارن روژاوای کرسان بخویه بحث بکنه یعنی کرد دیگلک وارا دا آماده نه دوار دیالوگی دا کو براستی سردما دیالوگی چاره سرکرنا پرسگریکا ایدی بچک و سلاح و بمب اتم و نظام هیدروژنی نای چاره سرکرن دیپلوماسی که منطقی لوگیک
تاوی دیالوگی هفدو دیتن هفدو قبول کرن هفدو وک هف دیتن یکسانی دنابرا ملت دا و یک جی دروتی نکرن قشمری نکرن به دوزا ملتکی کو صدان ساله نه جون ترکا نه کمالیستا نه اسلامیستا نه عثمانیا نه جین ایرو ین دو کارین کردا بخن سرچوکا ککشر اشتن لی کردی ساجی ده قاده دانه او زیده تر و بهستر جه سالین بری بلکه تنه پککل با کره کرسانه هبو ایرو روژاوای کرسانه جی هیز هیا لروجهلات کرسانه جی هیزه که گلک بباندورو که دواندو سالین در باسوی دا به شورشا جنجیان آزادی جبیر نکن فلسفه و شورشش کو داره هاتیه اردوغان ترساوی جوی داره دولت ایران چجارا 40 چند سالین تمن خوی در باسپوی دا بقاسی 2 سالین در باسپوی لسر دسته کرده بانگا شورشا جنجیان آزادی نکته لرزیناتیک چونه مشروعیت آوی راستی آوای خوی هری خراب چجارا اوقاس نهاتیه بروی هنده جی پیوسته گهداری و فلسفه بکن گهداری و فکر و رامانه بکن و هیزا مازن یا ملت ببینن همو هیزا بمبین اتومیل دنیای دیسا بقاز هیزا ملت نینه ما مستقبادن مالاتيا من پیامک و شانت تدا دبیجه نمutlu Türk'üm diyene tüviye çavaş şirovet ki yani Aziz Şahin nivisiye nemutlu yani Xwazî li wê ê dibêje ez Tirkim û sê ton û nîv ala Tirkiye parvekiriye. Hin heval jî dibêjin viya blokê bike. Mesela ez fehm nakim çima blokê bikim. İnsanekî dibêje Na blokê neke zaten gereke bizane 1930 nîne serdema Hitlerê û Naziyan nîne tekdîl û tekbaraq çoketiye çopê da ca bila gotinê xwe navê xwe jî bêxe çopê neyê xe çopê bila bimîne bila xelk bizanîbe zihniyet û سویا روشنبیریا سیاسیا انسان وها آپولیتیک که جه محبه و جه اردوغان جه فری درسانا بین چقدر کیمه و چقدر صفره زمان وانیه ککشر از تشتا فهم نکم ام وی داره شخورا وشانه که کرمانجی چیه دکن ام شخورا باسا درد و کلین روژاوا ناوین دکن ما Türk buçuk ne xistine, me jwara ne da xebera, me êrişê Tirkanê kiriye. Em ji xwe re behsa siyasetê dikin. Tirkiye kitê heftê û heft mesaj nivîsiye hemî jî bi alê Tirkiye nemutlu Türk'üm diye. Yani çi eleqa wî pê heye? Mesela Aziz Şahin, mesela çi eleqa van alê te pê heye? Tu çima ala xwe davê jî bin lîga rencîde dikî, te Tirkbûna xwe çima dixî çavê xelkê, pozê xelkê, nizam kudra xelkê, çi icab dike? Mesela تو ترکی تو کیف خوشی تو راضی تو جاری کی دنوری دنیا جار ده ترک دنیای تمام لته مبارک به لته پیروز به اما نه yazık ki em Türk nahatine dünya em çipkin em xabı kujin ma em Türk nahatine dünya lo eka vallahi demek xadij me hazna ke em Türk nanine dünya demek ki je sedi nodu ne he dünya ne Türk'in hemiji rezil ruswana tane hun mutline ne mutlu jwara mala ve ava her heben ve ve dünyada alemeki zaniyareki ve ne gihandiye tu fayda ve dünya ra çenebiye jibli zirari hun lwalati kha tu berçine insaneki cahil ve brevedbe hun karın vijde salatari bin khore insaneki 23 sale ve brevedbe zare ve yani Atatürkçü ve nehiş, Cumhuriyet ve nehiş, به her tişti ve Rumet ve list ama disaji hun mutline. Ya arkadaş karşı mene ben emcid xwazim mutlu bin. Yani jbuy eme hürmet ama he mutlu buna vara. Rasid bejim kekşar avam maciz nake yani. İnsan ki beje xwazi lwi eş xwalat beje Türk'üm. Valla jber ku ne Türk'üm xwazi nelmin. İdahat. Zanem Aziz Şahin hadi işlere bay bay. İşte bay bay. Ne mutlu sana kutu Türkiye ama em ne Türkiye'm çip. والله ام بختورین کو ام نه ترکی ام بختورین کو ام انسانی ام بختورین کو
ام ده صد و چند سالین در باسبوی و نزدیک 700 سال جی عمر امپراتوریوان متشا سریل بروان نتوان ام تر جوان را بونه درد ام تم ما کارک کرکو ام بمینی ناسنامه ما زمانه ما هنر ما چقاسی دزین جی چقاسی تالان کرن له نکارنش خورا بکنه مال بکنه میراث و ایروجی گرکه او کسی نوها آپولیتیک دوار سیاسی دا گلکی کم تربیت بزانه بین کو زمان هاتیا گهراندن 1932 سردمان و نازی و هیتلر نین اجبر کو ویجی وها قارا قار دکر او ویجی او درجه کالکیوان مستوی کور گرتبون لی مدی داویه چپ سری وی هات ایرو کس نزانه گوراویا گور بگور لی کی دریا بروی هندیجی ام بختورین کو ام ایرو سفیرن دیالوگ بو چاره سریه پرسگریکن صدان ساله ام به دیالوگی با آوای دموکراتیک و کبی چاره سد کن و ریبرین ما دستی واندانه اما بلا بچن بر دستی ریبرین ما فیری درسین مروواهیه مروحزیه دموکراتیک بونه ببین و آوای دیالوگی چاوا دکارن فیر ببین بلا هینی وان درسا بکن او دروش مو سلوگانی که او ددن جمیج دا کتنا خولیدان که دیرو که و ایدی کس شرمی یعنی زارو که جی مریش که جی شرمیل خود که بیجا از چقدر بختورم که نزانم از مریش که از چقدر بختورم که از عربم از ترکم از یعنی شرم گره که وی اول برخوب که نیوا ترکیه زیده تر کرده بلا باش در دورا خوب بنیرن لإستانبولیه لنظام مرسینیه لإزمیریه لأنقریه بلا باش در دورا خوب بنیره اکونومیا ترکیه دستی کرده دایه گلک رایداری مثلا نه کردجی او اکونومیا وان نه دستی وان ده رزیل و رسوا بونه یعنی هزا وان اکرینی تونه سبی حتی یوارد خبتن به یومیه که خواهن کارن کیلوه کی گوش بگیرن ما مست ترکیه آنا پر فلکته میریک سبی حتی یوارد ترایش حقیقتا او یومیه خو بخه بنزین بخه عربا خو عربای شخوا ممکن نه به و ام بیجن عربای هبه به یومیه خو آنجا دکاره بنزینا چونو هاتنا کار بخه عربا خو یعنی او قاس بونه کله جوی پرگالی را و سرداجی دبیجن اموتلینه ای تمام تشتی کل برا گرینگه یعنی شروعه داویه لسر بیواجوی آشتیه بانگا سرکو جالان اوکو دخیرا ترکیه دا و دخیرا ملتین که د جغرافیا سیاسیا نواستنور ترکیه دا اوکو گهداری بانگو گوتنو پرسپکتیوین سرکو جالان بکن لیب شرطکی کو ایدی دیسا وکست 100 سالین در باسپوی حکومت خویا سنترالیزم یا ناوندگرایی ندنه مشاندن ایدی روشالات ناوین هاتیا گوهراندن وقت بیجن بیواجوه که نو دست بکریه گلک ولات نوی بین دنیا یک جوان ولاتا بلا بگمان بزانی بین ده شکل فدرال دا ولاتک بناوی کردستانیه اگر نزانن پیوا کردستان لکودریه کردستان ناوی لکودریتی بلا مراجعت قاموس العلام عثمانیا بکن دوی دری دا خریطه کردستان و نازن هیا اگر نه شرفنامه جی هیا اگر نه بیرانین گرا اولیا چلبی جی هیا بلا مراجعتی وی بکن دا ایدی نبیجن یک ملت و یک آل و یک نظام چه او زمان در باز بو چو اجا دخیر وان دا یکو حتی درنگ نبویه گهداری وان پرسپکتیو و نرین سرک و جالان بکن جبر که گهدار نکن براستی ضرره که مازم ببینه گلک سپاس
کاکشار اورمار نال باشور کردستان عسکری کی پایبلندی ترکیه هاتیه کشتن وان راگاندیه اوجی درو دویده درکت ایجار افسر کی پایبلندی ارتش ترکیه باشور کردستان جالی گریلین پیکی و هات کشتن وزارت پاراسنیا ترکیه درباره مجاری دلس حساب قای مدیا جواکی داخل یک بلاو کرد وزارت دیار کر ایرو لهرم اپراسیون پنچه کلیدی تماشالاکی لگرن و کنترل کردن دنابر عسکری وان و گریلین پیکی کی ده شهر و پفچو درکتنه ده انجام ده افسری وان پایبلند قماندوی بناوی مراد کمال یتیشن هاتیه کشتن ایجا اپراسیون پنچه کلید 17 نیسان 2022 دیان لدورین زاپا واشین متینای باشور کردستان هاتبو دست بیکرن و هیجی نورمال نیت اوان 3-4 ماه دا بداوی بکن و اپراسیون اما اف بو چند سال بو 3 سال هیجی ددومه نا کاکشار از برنامه خواستم بگرم لی تشتکیدن هبو لدردورا گاره دولت ترکیه آمده کاری اپراسیونه که برفرهتی که تشتی کوسا مهیس کر یعنی جی قسمه کی داگر کرنا باشور کردستانه اگر وقت متری هم کرن نکمنه آگاهیت تونه بجی نخمه هم کرن قد باس نکن بله او حولدان جمیش ده هنه و کشتنا یعنی گند هاتن بالا کرن دو پیر چونه جم گندیان گوتنه هون حتی شش مهی سبه حتی شش چله هون درد که سباته شش چباته هون در نکتن بر پرسیاری ایدی یاوه تشتی اوسا گوتنه بری ویجی بری چند روزا دناوا گندین منطقه برا دوستا هاتبون خارن و ماکارونی و آوا تماتی و هندک تشت بلاف کربون اینا گنده کو تجی بحث کر لوی دریجی تشت دناوا گندیا دا بلاف کربون لیتو دبینی ایرو دبیجن آخا خو تحریک بکن او جمیج دا ده پلانو پروژه وان دایا و پیوست عمل همبری وی بسکنیم به تایبتی حکومت حریم کردستان دوی آستیدا گرک بیدنگ و به حلویست نبه اگر با کر کردستان ضرری ببینه ضرر هری مازن یه باشور کردستان ببینه یعنی پیواجوه که نو لروشالات ناوین لکردستان دست بگیریه کرد گرک زیده تر جسالین بری خونیزی که هف بکن هنکی بسر استراتژی خدا بچن خاری و جنوب خو ارگانیزه بکن آماده کارین کنگره که نتوایی کنفرانس که نتوایی بکن او پلان و پروژه ترکا خون نوانین سالین دورو دریجه لی از باورناکم که دوی روشه دا بسر بکوین خالق دنجی 15 مهنیزی که سال روزا کمپلوی رفاندنا رزدار اجالان سروک اجالان پیوسته دوی روزه دا به تاوی بانگا کو سروک اجالان یه پیشکشی رای گشتیا دنیای و کردستان و دولت جینار و ترکیه بکه اوه کو دیستا ده میدان دا بن گل بی و هیزا خو تاوی گریدان خو یا به داخازن اجالان ین دموکراتیک و ین دیالوگی دیسا بدن نشاندان بو رایا گشتیا دنیای وکه سالا در باسبوی کو باجار کولنی کردا لرزاندن دیسا لستراسبورگ جی کرد هیزا خو نشان بدن کو به سر خونه هند وان اوده انگرتی دا پارلمانترین یکتیا اروپای لسر قدر کردا لسر روجاوای کردستانی سبا دوستا لسر روشالات کردستانی باشور کردستانی ممکنه پینگاوه که دین سهل گرن رفراندومه که چیکن بو سر خوبونا خو به دولت عراق قرار برکو ناکوکین دنا بروان دا گلک دجوارن گوهراندنین قانون اساسی ترکیه پیوسته وان به بحثینن کو جبر و شوندا به پرسیارا جوان نکارن لسر قدر وان پاشا روزا وان بریارو قرارا بدن ادی کمپینین امضا کرنین دیسا هیزا خود دیار کرنه هری کم پیوسته 50,000 کس لستراسبورگ آماده بن و کرد آماده کاریا وینده بکن 5 نوینر خوب بشین نه رخستنا نتوین یک بوی
دوی پیواجوانو دادمان بحثا پیواجوانو دکن یعنی اف کریارانه بینه چکن اف کارانه اف پینگاوانه بینه آویتن هیویدارم کو دوی روشا حساس دا کرد هفگرتنا هف جبیر نکن پارتین سیاسیین کردال 4 پارچه کردستانی گوه خوب دنه دا خازن گل و امیل بنده بین کانه 15 مهی گوهراندن یه ده بانگا سروک اجالان دا وکه نوروز 2013 چه بنو یه چه ناوروک تیدا هبکو ام بزانه بینکو پیوا جیانا کرده دی لروشالات ناوین زیده تر جمعه در باسپوی در بازی پیواجوه که نوتر ببه به هر حال تشتی که کرداب دست خستنه جارکت که نابش دست بدن لباکور کردستانی دبن پیشنگی پککی و سروک اجالان دا و پارتی دنیا لیگال دا ما بدلین گران دانه دوزا کردا دوزا که زندی بوه دوزا که دموکراتیک بوه دوزا که بوه که جنتی دا بجدار بونه جنتی دا خودی ناسنامه بونه ایرو جی دا پارلمان ترکیه دا رجایا جنین گریدای دم پارتی جه رجایا جنین دا نوا پارتی دین حتی پارتا دا سالادار دا جی گلک زیده تره و ترس و وحشتا که احمد الشرع و اردوغان جی لروجاوی کردستانی بو پاشا روژه هیا او بجداریه همو چینین جواکی به تایبتی کساتی ها که چو جنانه دا خواه سرکفتنی بوده دکم هیویدارم روژن خوش پیش بری مبن جبیر نکن دستکفتی ما دستکفتی گلک گران بهانه ده سالین در باز بویده لچار پارچین کردستانی ام لأوروپا رژه که مزنا کردانه جهر 4 پنابر آلمانیا یک کرده و هزا خو وک لوبیا یهودیا لامریکا لفرانسا لبلژیکا لآلمانیا کو بو ولات خو بو حکومت خو بو دسالات خو بو حبونه خو بو ناسنامه خو بو زمان خو بکار آنین امجی و هزی باش بکار بینین نزدیکی 2 میلیون کرد ل ولات آلمانیا هنه مها به هلبجارتن هنه دوان هلبجارتن دا کرد دنگ خو بدنه وی آلی یک گود خیره قدر کردا پاشا روژا کردا او خلاصی و روزگاری کردا دست دیکتاتوری وکه خامنه‌ای و اردوغان و احمد شرع او کسین وهانه یعنی لدروجی پیوسته کرد وک هیزک مازن لوبیه که چکن و لوبیه د دانستاندن خوین دیپلماتیک اکونومی جواکی سیاسی درست بکار بینن اگر ام وی هزی بکار بینن ام دکارین خودی باندور بین لسر استراتیجیا پاشا روژیا پارتی مین سیاسی لکردستان مازنجی گلک سپاس بوده گلک سپاس که شروع رامار تو دبینی لسر اکران اف خریطه هست پر حزد که موسا نشان بدم بنده و تشیرنه 55 روژن دولت ترکیه erişti ki bu erişe sergirsiye geldi ki vediri naha nobet heye nobeta gelime sivil kuyhatine vediri u naha evci zer u yek bihüstekici neketiye destehezin devleta Türkiye tam beruvaji ev aliye zer hate bi destxistin ji bo ewlekariya benda ve ev jî hate bi destxistin ji bo ewlekariya pra qereq û zaxê îja dixerîtî de tiştekî neguheriye süper ka avê derê jî wisa hinekî nêzî Helebê dibe navê vira erê deyrê Hefer îjar ez vê jî nîşandim paşê ez xatir ji hevala bixwazim niha İsraîl em binêrim ka çi guherîn heye di pêşketina İsraîlê de hûn zanin eva Swêda durziyên wê derê xweseriya xwe îlan kirin bila haya hevalan hebe dixêra Kurda da gelekî li ku derê xweserî bi îlam kirin dixêra Kurda da ji ber ku Kurd pêşengên vê kültûrê ne vê kültûra siyasî ne vê dîplomasî cesaret girt wan jî cesaret girt ji Kurda rêberên wan ne diyar kirin eger rojekê tengasiyên me bi dewleta navendî re çê bibin em ê daxwaza piştgiriyê ji Kurda bikin rast e îja ev derjî çê herî bilind ê Sûriyeyê hema bêje ev
Şam'ı kontrol dike hejî dibin kontrola İsrail'e daye. Yani dibek ku bi wan guherandinana hêrij li ser takê Kurd, li ser kesatiyên Kurd, li ser milletê Kurd li bajarên weke Helebê, Şamê hebin lê Kurd jî bi hemû hêza xwe hebûna xwe biparêzin. Li Tirkiye jî dibe ku rewşeke wiha hebe. Zaten li Îranê salên dirêje heye. Ve lê ew gireva giştiya ku li Îranê li Rojhilatê Kurdistanê çêbû sebeb ku hiç nebe hukmê edama Pexşan Ezîzî û Rîşen Miradî carê bê sekinandin ji hêla dadgeha bilinda dewleta dîktatora Îran. Rojekî em basa Rojhilatê Kurdistanê bikin Kakşar ya. Rojekî em ji kerema xwe re rojekî were em basa wê derê bikin ev her îdama her du keçên me ê Kurdan li wê derê niha di meriyetê de ye ev ceza hêjî nehatiye sekinandin. Tabii grev hene çalakî hene ama ne hêjî devam dike yani cezayê li ser wan. Devam dike erê bes hêj sekinandine carê ji aliyê dadgeha bilind dibe ku bikene hepsa ebed. Eger tiştekî wiha jî bikin ev encama wan girevên giştiyên hemû partî û rêxistinên siyasî ku bi yek dest li 5 wilayetên Rojhilatê Kurdistanê bangeke wiha kirin û xelkê jî bi rastî baş bersiva wan da. Dema xelk wisa banga wan tê pêwîst e ew jî siba ama biryarekî ne tune ne ew ceza îdamê hêra nebiye. Hêşta ranebûye lê carê sekinandine. Çoya dîsa kayê vegere kayê bibe çi em çalakî ji kerema xwe re bidomînin bila herkes çalakî xwe bidomîne ji bo werîşe Muradî Pexşan Ezîzî belê. Destê te sağ bin gelek hêja. Deqekî min çi kir? Kakşar her hevî em ê rojên pêşme de basa Rojhilatê Kurdistanê bikin. Hevan û xatirê we hûn her hebin ji bo tevlîbûna we. Dest sağ bin. Spas.